Oba onofo abobo agu achi the cassette ya wotumfo. Ena mi Asantehene ena Asantefo enti nanante se ekoso. Se nanana na so nte asem. Entra onwene se ukrom hene ya kino. There is only one king in Ghana. Ye ni kroma na otumfo be ka so o pesca de sese confer noche. Wo be compare with chief na onu ho Asante na odi nsa begu na chi no. Asante godo ye tu okrom anyina nya Asante na friba. Ukrom hene wo kumase a enkoye donko. Nana se wa ye din atena wa ma de we koso de se panyi wutina fie e man kwada adwe nankan ebu nankare fo e de wo kan wo bi cassette ya Asantehene ukrom hene wakoji lo na brega na da yentwe no bi nkasenti otumfo bi ma boa wate mo ye na ye di ani hwamu nti mo ka ti esu ukrom hene owo plane bichi sache ma jimifo no. She doesn't know when to pull the plugs. Some stupid girl na wakokunturu ho e de age position a good media general no. Trend aba ewo internet kasahoma no social media highway ni so se obekamfo ukromu ohene enti region ko a ufri so no akamfo ohena odi so. Ladies and gentlemen, na oba social media highway ni so a trend ba ko an ekoso ewo so se doma ene asantefo no mo kamfo omo hene we se ne de ne we se ne de ne e create tension between two ahemfo no entem na enkamia ko se asantefo ne de oma yama na buso efise ye nana otumfo osai tutu otoso mienu esi abonten piaw kwan asantefo befa so agege no so wohu de won be dress papa yi na papa yi zo yi akenya wo kete no sa no to ne nsa ko ha ba ha no enkamia ko se oma ya ma na aye nkrofo bi abufu sana menka no masantefo no egege hu yie papa e kamfo mo hene bo mo hene so abaso nyasa mketo ma amanfo bebiri ni true short domafo so yo mo de mu so kire se omo na nanso agiman ono nso no ono nso shelai ono nso papa yi ono nso ogina mu papa ma enano da na etwa mu no Onua TV so Monaguchi esho so awato ne din bibi agege wo radio presenter bi a ye frɛ no Okwaman PSA Afia Pokua odina akotene edema eye Okwawu FM ewo nkokwo mpotem wo baby sister ya no akwakoyi ni kama Asantefo se omonti ase se sister na kasatia ye nana otumfo osai tutu sister na asema okan ye enie asem we start ye course wache enti nanante se ekoso se nanana na so nte asem wa sabio kafrache nana manimu a nana ni nkrofo ma so wo fom ye ni krom ha no mo so kwasi ade odika kasatia wo mo nti mo twi na se wo Asante mamu ye ni ha na nipa bebre kasa ye se ma wo nkwa Asante ahimfie ye twa o masuni ade ye ni krom ha chema wuntumi na nsanya okokasa ye se wakasatia se ni se ye ni krom ha no mo fra na twi na nim enti nye ekoso nanaso na wo fom no mo nte ya na yentwen mo obi nwu ansa ne yakase oni ye frɛ ni yate ho dialogue yi ni se yenkosi nkonwa adan ena mi Asantehene ena Asantefo me bra kwadwo kan asem ye ni kroma na otumfo be ka so o pesca de sese confer noche sabi o ka fra che confer noche ya media enyo o man ne dia say yampa se Asante etimi ma $3 million every month adenti no mo nkoyo o ma de okofa ba ye nim nkrofo mo wo krom akro mo nya Asantefo mo di sika koma papa no ye nim mo a wo mo businesses wo Asante mamu mo di sika koma papa no eno ye hwan dia enya Asante godo ye tu okrom anyina nya Asante na friba akonta hwan sa box site yi company ye wo Asante mamu ya o mo say chema wuntumi di enya Asante na sabio kafrache ni nyina kasika ni Asante awu betimi dia ye bibi enso mo oba se ye mo ano ama ma hye bedwam the whole parliament discuss koye we have businessmen no mo krom ho mo discuss koye ye ni ana ne niam beka port ama graphics mu say na na niam beka ho wo so wontimi nyi so ya Asante so wo sika adenti ne wanyi enti na na se wa ye din atena wa ma de we koso ne se panyi wutina fie ema nkwada adwe nankan ebu nankare fo edo kan wo bi abusuana ensem ni bi eno na sister ne kasa wie ye no aya Asantefo bi abufu wo internet kasa homa no social media highway ni so ma kọ eye highway ni so amanfo dinatem post there dey screen use nyina ya Asantefo a omo kire so mo ya Asantefo nti omo ntana wo hwe han ema sister no eni di eye ye nana otumfo osai tutu atem na eno achi eye Afia Pokua
ono ye radio personality e de apology anase wabetno le 13 and that screen so abepa asante man wura chew se ensem na akwaka Onua TV so se bi eburu se bi mpreduasa ensem na ntie ne amane bochiri mu se yesi okasai enano da memenda na etwem 14 September 2024 e Onua TV so na sister ni chiri mu se commenter o passifa eye ye nana otumfo se tutu asante man wura no se bi eburu wankasa ye nti no ye hwe Nyankopon anim ne bonsametiko ne fanche no na bibia mu no ye hu se ye nyina no ye Ghana for long live Asantehene na enu achi Captain Smart so ababe kasa wo ho se abaywa na asem na okokan ye no se bi eburu wankasa ye nti Asante wura onfa sister no bone enfa enche no before be ko video ni bi ede abano me kanfo Dr. Owusu Echan Herbal Center ede amount se omo ointment kwanwaso omo de aba ye frɛ no adanse herbal ointment kwagibi se eba honam ya wo obi a wo adwuma wo beba fi na honam ya wo ya honam twetwon sasabro ya de eta wo so a kwaje omo ointment bi wo UK ene abrochimem amanfo manso afoaso fe me se adwuma wakata ataso mienu miensa enum ni nyina yegbomo no kofi egbomo wonta wo no obayi wo beba fi na honam ya wo ya kwaje empanimfo ointment ye frɛ no adanse herbal ointment bi na edroi FD ahwem agye atum se eye open do to akofamase herbal stores bi ebenwa onsa ebeka empanimfo ointment bi uko UK abrochime upe bia oda uko eBay so empanimfo de hihye no egua obetimi awoda afri eBay uko mo website www.drechanherbal.com onsa ebeka empanimfo endroi bi abusia yenya musi ari enkoti afrashwas ne Ghana Asante man nsem na ekoso ne bi emra mutumfo ya misha that's a brew that's a nyama de kumi krampo ne sa ahinde mu nkabom na wahyase adua sa adua no obese kwa anwo sure obese nko Cape Coast wetwam ekoche bi utwam eba eye nkran wetwam eko Cape Coast menim said next year and so ubeko ye menti fi ho yeah nyame odo obedua ye nso e wo mem ha no oma wo mfifiri nye fedodo aya na me na meka hwe niema hodo a efi eye 2014 besi nne denya obi anye he obi antinte so ntunsum na adwena fa ede yema kono pa ne se wonam tentenoa na machire ekakua se jane be soden ama ye Bribi mpo ba bia o manye timi enya je ku formere so una di nanim call World Bank nka sika na ma Professor Milson Mereso una di nanim Mahama Mereso una di nanim aba we kura de wa bread ho kura che aban bia enso kwesansa the same dia ya na ye na so yura emo abammu me de aya na me frɛ Ghana hene sana me de frɛ ebi obi mpe but obi sunye sa bia anka opɛ na de be kan se obi chiwa onua don eno de so obi chiwa onua yen me anti bi ye boche Mr. Nuama anti ama Mr. Ma ye mpeni fo no yen ye don e be se confer no teaching hospital si hoyi ye wura sankanya wadawroma anka efimra Kwame Nkrumah hwe ye me yesi eye Comfanochi Teaching Hospital kofa contractor ye friend G eba ye nti ye di G ato Comfanochi so no ka over 70 years ni obi ansisi hospital na da wada ma nyado eduru ba bi mpo enema wakra wa na otonkra ede wa wusika soso se Ghana for meboy ye nya Comfanochi wadaw me buru wadaw me nyado enye wa se be buru se be nyado ka kwabna mi ntan kan no ka wawu
na enu achi Afia Snega so akasa wo ho kire se da bi asem de onjaye enne ochena na de chi enso eka wo be kasa wo ho a kire sister no play nyi play fa se hwe se bi abudu se bi mpredu asa untumi betena Ghana ha mfa on sampempem obo Ghana ho pe ohene baako a obi age na tuma eyewura otumfo se tutu na Afia Snega di atem akeka na adwan bobo na adwan di a kire eye media genu adwuma yefo nyina di adwuma ye ne dia amfere wase kika bi kire wase wakeke bi a kire obi ana busia yemposo wa ne nkoti Afia Snega ensem ni bi emra na yeba ya so aso ukwo hene owo plane ukwo hene owo plane ukwo hene ye de na kwaje bosi ada ukwo hene ye de na kwaje bosi ada enraima every day na Asante for na Asante for no Asante for na Asante for ya sumamo ah ya sumamo ana ya pama chawo ah ya tro letter say wo kona koye ayi hwanhwani ni enso me ya Asante for ana. It is by the grace of God. I don't be now so yes so. Me say you can be a Ghanaian by birth. Asante dear, the grace of God. And if you people don't want to understand it, you will understand it. Anyhow. Until say ukromo hini betimi akọ IMF, akọji loan aba Ghana. We are not on the same pedestal. Never. See habim. Until say ukromo hini betimi akọ IMF, akọ negotiate loan edi abre Ghana. We can't be on the same pedestal. It is the truth. The gospel truth. Deal with it, nigga. Deal with it, bitches. Deal with it. Ediasem. Just say any other tribe can attack Asantes. Anybody can sit up. And funny enough, it's the minority. It's the minority. Anybody can attack Asantes. You people want to bully the bullies. You want to bully the bullies. Let's do it. Let's do it. Let's do it. Let's do it. The last time if I'm checking, I don't even have any worker. Asantehene, including Mary. I don't have any worker. Asantehene. Let's do it. Let's start bullying ourselves and see which tribe will cry. Get the fuck out of here. Ediasem. Because we control the economy of Ghana. If you don't know, read. Yeah, Asante for because we have the economy of Ghana in our palms. I say, I'll bore them, what? I'll bore them. Stupid assholes. And when ya baby anything, and when ya baby me say, what should I go for Naba? Never see plane, never any IMF. Never say gates near baby. I'm in a room. One now what? A for you just get up and run your mouth. What's some TV station where a good could you two for them? Could you two for them? Sending near my capot. And then the car now the capot. Or the sick or talk hospital equipment. Be good confer. Is it not the duty of the government? Ah? What's what? Let's watch it. We are more for to go in IMF. More for to go and IMF. On the table from the French. Now, interest will do gates now. Nobody did say to baby gates now, man. One woman of Gucci. And can we must see a long time. Said you are drawn. Said you are drawn. Yes, Johnny Bravo. No, who come and Kia soon. You tear free so. Eddie, see or this year be more. Any girl and the new thing. Most of your friends say, Afia Pokua, transgender now within the city. Transgender. Also, Kumasi and Kampa Wuye. But he had not share from the Nisi, so what's here for?
obi mra meka senti otumfo biem na hwe kwa ya mefa ukuro mu hene edi na fa buo yi so kwasi asam ukuro mu hene ya ma ne koji loan emfa mre ye morning ukuro mu hene onkoji loan mre ye no mo na ze ya Asantefo na mo ze aboa mo na mo ye ho ahwanfo eda comedy ye no na togbe nso sere aboa wate ofui otumfo kojibegu Jubilee House na ukuro mu hina sala ya kosire bi o join o baba be compare chief to a king. Muni respect bi amo. Mo respect nyina ka fom. Mo de mo ya tafeta fi jumunti no. Mo for say you can open your mouth and talk shit Wo fi wate kwasia mo na Gucci. Wo ye kwasia. Wo ya Asantehene ba enka wo mo ahya wo for de nkrofo mfa ma be ma. Endi and snack care muka what 1972 care muka na atim na nyi chen what she sent tontura na ade engineer shem o ka no so ntimi fa nko bedwam etwa wa wo bewu aboi Asantehene ba enko de na dwena ye adwuma wuti TV so ntimi ntoka wuti TV so ntimi ntua ho aka aboi jimi kwasia watete apro wo ya Asantehene sa wo ya Asantehene mo na Gucci sa wo ya Asantehene kaka na utimo ko wato atwene debi sa Asantehene betra sa to training do befa wuba sa Asantehene e de sa tetanus no ebe ne nam kuro abuwa wate abuwa wo ya Asantehene kan tontra na utimo ka befa wuba ka befa. That's how much Asante for your class near swag. There be Asantehene in the being that it can't happen. Asantehene in the being. Sa Asantehene na unsa ka no ntimi parking ni pam. Uko bedwe ma parking ni baby. No aden obefin. Asantehene bi antna sa platform na so. E ma comment no. Cheo. Chirewo, why you fraud in that platform? Good morning. Maybe you have a phone at why you fraud in that platform and current community, such as Calawag. But now say the cassette here will tune for a poor who was Asantehene than for Bacopa Moon and Coapo. Who was Asantehene than for Bacopa and Coapo. I'm telling you today. Who was Asantehene than for Coapo. Enkwapo abusia na de ekoso ni bi eno no ane afia hwase ga nani abrebe chirim se hwe ye ntra ho ma ye sabi aburu mumfa ye gura otumfo za tutu ye mfa mumfa nani mu ntwitwi fom tie no nam so afia hwase ga so asemi so ha abusia na de ekoso no ko ye previous videos ni mu so abom de ekoso ne de ba ene Ghana mu ache between Asante and Ghana ubi de ufiri me bifirachim ye gura osadefo amwati ya ufiri pani onkwaso pia abusia ye media mo se bere pam ne besen e de ehyem bu bi mesere so ba no subscribe no ahye na busua na tumi akoso aye kesena before me kramo amia kono me kanfo Dr. Owusu Echan Heba Center e de amanso mu nwa nwaso mo de aba ye friend Adanse Heba ointment ni kwajibi oyobi ahonam ya pompo taibo bo by heart obebe fi aye de nsuohye mimi atoto ni pedua no so dia kwaje ointment bi na dru fda awem ade atum se ye opendu etu akofomasi Heba stores bi e benwa umsa ebeka impenifo ndru bi uko ibe nsu wa impenifo e de nhihye gu ha amamo UK ne important mo betumi awoda ndru ye free ibi uko mo website nsu a uko mo website nsu a www.drechanheba.com umsa ebeka impenifo ointment bi e frem dan kwesi prince nyame yadoma de be send ye hyemu makra